Kora subscribe Kumurage TV ubona makuru y'iwacu Dodoma. Kora subscribe Kumurage TV ubona makuru y'iwacu Umurage TV waje ukenewe. Umurage TV televiziyo yacu. Umurage TV waje ukenewe. Umurage televiziyo yacu. Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 mu 2019. Imvo n'imvano y'uyu munsi yongeye kwibanda ku kibazo cy'umutekano ukomeje kuzamba mu karere ka Minembwe, aho ni mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'ukwezi gushize, ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubutabazi OCHA cyateye akamo amahanga kivuga ko imibereho y'abaturage muri Kivu y'Epfo ikomeje kumera nabi kubera imvururu ziterwa n'imitwe y'abitwaje ibirwanisho b'abamayimayi. Ako kamo ka OCHA kaje nyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Minembwe Gadi Mukiza, aho hari ku itariki ya 23 z'ukwezi gushize. Muri icyo kiganiro Bwana Mukiza yavuze yuko abanyamurenge bakuwe mu byabo bamaze kurenga 70,000. Yavuze ko benshi bahungiye hafi y'ibiro bya komine aho bacunzwe n'abasirikare ba Kongo. Gadi Mukiza yanavuze ko hari abandi bahungiye mu miji ya Uvira n'ahandi. Muri iki cyumweru twasabye OCHA kutubwira uko ibintu byifashe, maze tuvugana na Ivan Edumu ukuriye itumatumanaho muri OCHA. Yemeje ko hari abaturage bo muri Kivu y'Epfo bakomeje guhunga. Yanavuze yuko bafite ikibazo cyo kugeza imfashanyo kuri abo bantu bayikeneye kubera imihanda mibi. Hagati aho Moise Nyarugabo umushinga amateka ukomoka muri Minembwe yahamagaje ikiganiro n'abanyamakuru ku murwa mukuru wa Kinshasa, abasobanurira akaga abanyamurenge bafite kubera izo mvururu. Nyarugabo ndetse yanatunza agatoki ingabo za Kongo, avuga ko nta gikorwa kigaragara bari gukora mu gutabara abanyamurenge. Mu kiganiro na OCHA, umuvugizi wayo aravuga imitwe y'abitwaje intwaro y'abamayimayi, ariko ntiyerure ngo avuga abaribo. Nyamara abategetsi bo mu Minembwe bo barerura bakavuga yuko ari abamayimayi b'abafurero, abababembe, ababanyendu ndetse n'imitwe yitwaje ibirwanisho y'abanyamahanga nka Red Tabara na FNL yo mu Burundi n'umutwe witwa Twirwaneho w'abanyamurenge. Leta ya Kongo iravuga yuko itazinze amaboko kuko imaze kohereza abasirikare bayo kujya guhosha izo mvururu. Leta ya Kongo ikavuga ko igerageza no kwiyambaza ibihugu bituranye nayo kugira ngo bifashe mu guhosha iyo mitwe y'abitwaje ibirwanisho iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni muri urwo rwego mu mpera z'iki cyumweru gishize, abakuru b'ingabo za Kongo, iz'u Rwanda, iz'u Burundi n'iza Uganda bahuriye i Goma mu nama yo kugerageza gushakisha uburyo ingabo zabo zakorera hamwe mu guhosha iyo mitwe ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Imvo n'imvano rero iragerageza kumenya impamvu ikibazo cy'umutekano mu misozi miremire ya Minembwe gikomeje kuba ingorabahizi, mu gihe leta ya Kongo ivuga yuko ifite ubushake bwo kurangiza icyo kibazo. Abatumire bacu ni Gadi Mukiza, burugumesitiri wa komine Minembwe, Piero Kaloba umuyobozi w'abanyendu, Moise Nyarugabo umushinga amateka watowe mu karere ka Minembwe, hamwe rero na Nyamombeza Ombe umunyekongo ukomoka i Bukavu ariko akababa muri Finland. Iki kiganiro mwagiteguriye kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuza miryango. Reka rero duhere ikiganiro cyacu Iminembwe ahavugwa icyo kibazo. Turi kumwe n'umukuru w'akarere ka Minembwe Gadi Mukiza. Gadi, banza tubwire aho ngaho Iminembwe byifashe bite? Kuri none hano mu Minembwe hari impunzi nyinshi, abadeplace benshi cyane bavuye mu turere twose bahunze izo bitero by'abamayimayi. Iyo mayimayi mwumva kuko twabibabwiye ni mayimayi y'abafurero n'ababembe n'abanyindu, ndetse ubu bashigikiwe n'abandi bantu ba Red Tabara b'abarundi na ba FNL. Bateye abanyamurenge niyo cible kubasenyera, kubanyaga, ubu ngubu
impunzi hano ni ugukandagana hano mu Minembwe, niko bimeze kuri none. N'ubu ndetse hari amakuru y'uko bashobora no kongera gutera ubu ngubu turimo turavugana, turi kuwa gatatu, turimo turakora ikiganiro nubwo kihita kuwa gatandatu, ariko ubu bavuga ko bashaka gutera. Ni ukuvuga imirwano ubu ngubu kuri uyu wa gatatu ubwo tukora ikintu kiganiro irahagaze, nubwo mufite ubwoba bw'uko hari ibitero bishobora kuza? Ntihagaze titwovuga ngo irahagaze, kuko ahenshi bamaze kuwasenya hose. Urumva ino ho plateau na amasektere 5, sektere imwe yo muri territoire ya Mwenga, sektere zine za Fizi, hano muri ho plateau aho zihurira iyo bita ho plateau ya Fizi, ho plateau ya Mwenga, ho plateau ya Uvira, aho hose batwara iryo zina. Rero ahantu hose bagiye basenya, ahasigaye ngo bashaka gusenya aha turi twebwe mu Minembwe, muri centre ya Minembwe. Urumva ntibararonka uburyo bwo kuhagera, ariko umugambi nukuza kuwasenya. Intambara gizohagarara bageze ku mugambi wabo, niko bibwira, ariko ntabwo twovuga ngo intambara yahagaze. Gusa icyo mvuga cyerekeranye n'intambara cyangwa se imirwano, amasasu, ubwicanyi, byo aho ngaho aho muri Minembwe hari ibikiri cyangwa n'ubwoba gusa mufite? Nibyo nakubwiye, hano twebwe turi muri rayon ya ibirometero 8 gusa, mu muzenguruko w'ibirometero 8. Umuzenguruko moyenne nk'ibirometero 8. Sinibaza ko byogeza ku 10, kuko hari hamwe hatogera n'uwo 8, hogera nk'ibirometero 4. Barasambuye iyo mihana yose y'abanyamurenge, baratwika, abantu bose barahunga. Uhereye muri iyo sektere navuze y'Itombwe, ukagenda muri sektere ya Tanganyika, nanone ni muri Fizi, ukagenda muri sektere ya Mutambara muri Fizi, ukagenda muri sektere y'Inganji ni muri Fizi. Aho hose barasenye, baratwika. Ubu abantu bose aho twita muri centre ya Minembwe, no basigaye abantu bakeya, n'abandi bakeya begereye ikigo ca MONUSCO kindi kiri hariya aho bita mu Mikenke. Hari abandi bantu bari mu Kamombo babuze uburyo bagera hano, abo ko turabatabariza kugira ngo turebe nabo ko borokoka aho bari. Baragoswe, nta buryo boshika mu Minembwe, kandi Minembwe hoho ni kure kandi paraporo naho bari. Donc uko niko bimeze, ntitwovuga ngo intambara yarahagaze. Baracahe bahiga umunyamurenga hari hose kugira ngo bamusambure, bamwice, umugambi bamwangaze, ngira ngo ni nkabyo bibwira. Hanyuma utubwiye yuko ubu ngubu muri centre gusa ya Minembwe. Umuntu yavuga yuko abantu bose bo muri uko karere ubu ngubu baje aho ngaho muri centre ya Minembwe bose baraho, kuko kubazi Minembwe hari ahantu bita mu Marango, nta muntu numwe ariyo. Epfo za Biziba nta muntu numwe ariyo. Kabingo epfo nta muntu numwe ariyo. Ugiye Karingi yose, uwegera za Karongi, za Rubemba, aho nta muntu numwe ariyo. Hasigaye abantu bake cyane aho bita Gakenke, abandi Muriza, mu Rugezi habaga abandi bantu bavuyeyo. Uvuye ahangaha ugera Gakenke niho na estimye nk'ivyo birometero 8 wenda zoshika nk'8 aho ngaho. Hari ahogera ibirometero 4 bitogera n'uwo 8. Uroye nko mu burengero muri west naho turi. Ahandi hari abantu nari mvuze mu Mikenke ni ku birometero hafi 20-25, no mu Kamombo byo kwababa hafi 40. No hari abandi bantu bakeya nabo bagowe, babuze uko bashikana. None umuntu yavuga ko ubu ngubu ubuzima bwaho ngaho Minembwe bwahagaze? Hano muri centre, ugeze muri aka gasantre kacu, ubona ko hari abantu bagaragaza nko gukora uturimo two kuzandaza amabutike n'ibindi, ariko ni impunzi gusa. Abantu bose ubonaho ni impunzi, kandi izo mpunzi nazo zikaba zifite ibibazo byinshi cyane bituremereye tubuze uko tugira. Reka ndabivuga mu kanya nabyo, ariko reka tubanze twumve neza. Ubu ngubu nta masoko akiri aho ngaho, nta mashuri, ubu ibintu byahagaze aho ngaho Minembwe. Isoko dusigaranye isoko imwe, isoko bita yo kuwa gatanu ibera hano mu Minembwe.
ayandi masoko yose yarahagaze, nta zindi soko zikora, niyo yonyine gusa imwe yo kuwa gatanu n'utundi bita kasoko two kuwa kabiri nanone hano muri centre naho gusa, tahandi ubona isoko. Amashuri hirya ya Minembwe, hirya ya centre ntaho biga na hamwe, abana nyine biga bashobora kwiga na amashuri yegereye muri centre. Ayo nayo niyo yagerageje nko gufasha yandi yaje, wenda bamwe bakiga mu gitondo abandi bakiga ku mugoroba kugira ngo barebe uko bofasha abana. Hari n'ahandi bitashobotse abana bicaye batiga. Donc ku mashuri nuko bimeze, abiga naba abari hafi, kaha turi Madegu, Muzinda, Kiziba, Irundo, aho hafi kuri Jeafi, aho ni hafi kubahazi barumva ko ari aho hafi naho biga. Ariko hirya yaho nta mwana uja ku ishuri, n'amashuri menshi yaranasenyutse. Hanyuma mwebwe rero impamvu baza bagahungira aho ngaho, umutekano wanyu ucunzwe nande? Hano niho hari etat major ya FRDC, niho hari n'ibirindiro bikuru. Tuvuge ku kibirindiro bikuru abasirikare, abakuru b'abasirikare naho bari. Aha kandi niho hari leta, niho hari burugumestre, aha niho hari na MONUSCO naho bari, niho hari komanda mukuru wa polisi. Noneho abantu bakizera nyine ko wenda hoba hakomeye kuruta ahandi. Ni naho hegereye n'ikibuga cy'indege, kuko n'uwifuza wenda guhungira kure naho yofatira indege. Ariko nuko niko bimeze. Muri make utubwiye ko hari burugumestre ari wowe uhari, hari umukuru w'igipolisi, hari n'igisirikare, umukuru w'abasirikare na MONUSCO na MONUSCO. Aha, ku buryo rero bwabwo bavugaga yuko ngo bashaka kuza kubatera aho ngaho, urumva ko ubwo bwabo nta shingiro bufite. Ubwoba ntibwobura kuko niyo babaga ahenshi abo basirikare babagayo mu mibunda, habaga abasirikare za Kamombo, aho hose bari bahari, bigasa ntibigaragaye ko noneho Mayimayi yagize inguvu kuruta FRDC. Urumva gico ni ikintu abenshi twe tutaratahura, ni nayo mpamvu tugira ubwoba. None babandi bitwa twirwaneho bajyaga bafasha abaturage b'abanyamurenge kugira ngo bacungerere umutekano, bobo ntago bakibikora? Abo urumva ni bato cyane ugereranije na FRDC yari yaje ingabo za leta, kandi noneho bari abateraga bo ibo bariyunze ni benshi. Urumva amoko atatu batera ari benshi, kandi nabo bafite ababafasha tutazi. Urumva abatwirwaneho bari abantu bene bo gufasha kuragira inka cyane, batoye imbunde zabo. Objectif ya mbere kwari kuragira inka, ntabwo kwari kuja gutera abandi bantu, kwari kuragira inka. Iryo ni ikintu mwotohoza mwese mukabaza, ntaho batofashe imbunda ngo baje gutera. Ariko abo ni abantu biteguye gutera no gusenya, barabyitegurira kandi bafite ababafasha. Niyo njewe wenda ntarabamenya, ariko hari bigaragaza ko bashigikiwe kuko bararwana, ubona ko amasasu yabo atarangira, kandi ukabona nyine barifashe, bariyemeye, bafite morale kandi bafite n'umuriro n'ubwinshi bwabo. Urumva abo batwirwaneho nta jambo gabo baba bakivuze muri uno mwanya bari kumwe na FRDC. Hanyuma ubushize watubwiye yuko Minembwe irimo amoko agiye atandukanye, ngo ntabwo ari abanyamurenge gusa, na n'ubu niko bikimeze? N'ubu ngubu barahari abo bwoko bw'abashi benshi cyane, ni nabo benshi bafite amabutike menshi. Hariho wobona wenda n'umupfurero nk'umwe babiri, ariko abenshi barahunze kubera nyine ibyo bintu zagiye biba banyishirizamo ibintu za politike, barahava. Ariko uhageze inshusho z'abantu bose ushobora kuzibona. Reka noneho tujye kuri iki kibazo cyerekeranye n'ukuntu abo bantu bahungiye aho ngaho babayeho. Mubayeho mute? Babayeho nabi cyane. Ijambo rya mbere, ntaho bashikira hateguwe. Tuvuga nka kujya kuvuga ngo site yobakira, ntaho baraza, kuko abantu bino ruguru amoko yose yabo umfurero yabo mubembe nande abantu benshi baraziranye, baza badodora ku miryango y'inshuti. Ugasanga nko mu nzu imwe irimwo famiye nka 5, bafite igikoni kimwe, kuja guteka nukuhana amasaha uburyo bateka, umwe atekera abana be akabisa abandi. Donc abantu ntaho tiwoza ngo urabona inkambi yaho bari, buzuye amazu yose, umuntu wese bagiye binjira mu mazu, nta famiye nimwe, nta rugo na rumwe rutarimwe izindi ngo nka 3 4 5 selon uko bagiye bakirana nuko baziranye, naho umuntu yumva wenda
yakwisanzura nuko babayeho mu buzima bubi cyane. None iyi miryango ifasha iyo ije kubafasha nk'uyu nguyu witwa Ocha watubwiye yuko barimo baraza gufasha aho ngaho, babafasha gute? Baraje batangiye nko mu kwezi ndibaza kwa gatandatu, haje AVSI, haje n'abantu ba YRC nyine muri ryo shira hamwe ryabo bakora mu rya Ocha, bagerageza kuidentifya abantu. Ariko ingorane yabaye ya mbere mu gihe baje gukora kugira ngo bamenye izo mpunzi abo badeplace abaribo. Mu gihe AVSI yatangiye kubikora ibikora itagera kure, itaja hirya, bandika abantu bakeya cyane. Aba baocha bapamu baje na Caritas bashaka gukorera kuri amaliste yakozwe na AVSI. Babitangiye nibwo nanone haje kuba imvururu, aba yandi moko baragumuka ngo abantu binjiye mu nzu ya President Societe Civile basambura ivya distribution, birahagarara. Noneho ivyo bimaze guhagarara, icyakurikiyeho ni intambara yabaye mu kwitenda. Ino ntambara ibaye mu kwitenda, abantu bose bahungira hano ku kigo ca MONUSCO, bagaragaza kwandikana none bakeya baraho, nibo bari batangiye guheza ivyo kujya bake cyane. Naherutse bari banditse famille 1300 bagaragaza kubaheza ivyo kurya. Tugasura tukagira ikibazo gikomeye cyane muri ho plateau cibarabara. Ibarabara rishoboka gusa mu gihe ciki imvura itaragwa. Kuri ubu imvura yaguye nta modoka nimwe keretse zijya zikomeye cyane nishobora kuzamuka ikagera mu Minembwe. Noneho rero ibyo pamu yari kuduha zose biri Uvira kugera hano, ico ni kibazo gikomeye cyane kandi kidukomereye. Ubu jo bari hano hariyo tone ka 200 kuri abo badeplace bose, nubusa nuko bimeze bose hamwe. Umuntu yavuga ko bamaze kugera nko kuri bangaho ngaho muri Minembwe. Abo twari twanditse mbere mu kwezi kw'icenda cyangwa se mu mpera z'ukw'icenda, dutangira ukw'icumi, bari abantu amafamiye 7658, bakaba abantu 71,850. Mu nyuma yaho hari abandi baje benshi, haje abantu bavuye za Rugezi na zindi famiye z'ababa 200 zaje ziyongera kuri aba ngaba. Haje abandi bantu baje bava za Mikenke, za Mikarati, aho bita za Kigazura. Abo bose ntibari muri uyu mubare mvuze, kandi sinshizemwo abo bandi bari ku kigo cya MONUSCO mu Mikenke, sinshizemwo nabo mu Kamombo abo nakubwiye babuze uko baza hano, sinshizemwo n'abandi bahungiye muri ho plateau ya Uvira batarika Uvira bitse. Abandi baracyari ruguru aho bita za Umugeti, za Nyakirango, aho hari abandi baraho batamanutse pfo bataje no mu Minembwe. Rero urumva uko mbona abantu bakomeza baza hano muri Minembwe, ntitwotangara bageze n'ibihumbi 100, ariko kuri none imibare dufite niyo ngiyo. Hanyuma mu kwezi gushize uduha ikiganiro wavuze yuko uretse abo ngabo bahungira ngaho iwanyu Minembwe, hari abandi bahunze bakavayo bakajya ahandi mu tundi duce. Wabuzi aho berekeje? Tuvuge nko abanyamurenge benshi bahunze berekeza za Uvira. Hariho inzira y'amaguru werekeza Uvira, hariho inzira y'imodokari yo guca Fizi nanone ubugiye Uvira, hariho n'inzira uronsa agatike wo kwishura indege ukagenda indege swati yo gutura Bukavu cyangwa Goma, ukaza gufata direction yawe aho ushaka guhungira. Abo bose baragiye mu ruhande rw'abanyamurenge. N'ikizo nzira zitatu bakunze gufata, buri muntu ntitwomenyaga, wenda bamwe bagiye Uvira, abandi bizoshoboka ko boje Burundi cyangwa Rwanda cyangwa Goma nyine cyangwa Bukavu, abo ntitwobimenya. Hakaba n'abandi barabagiye mbere babandi moko bahunze nka mbere, nibo berekeje mu nzira y'Ifizi, barahitwa kwa Murima, barahitwa Mukera, bari ni Fizi, bari ni Baraka, bari na Uvira, nabo bari henshi gutyo, nabo bagiye bahunga gutyo, umuntu agahunga ashaka. Hari abandi bafashe axe ya Rurenge berekeza muri West, abamanuka berekeza aho bita kwa Kagembe, aho ni kure, ni nkuko abantu bagiye bahunga. Reka twumve Piero Kaluba, we ari Uvira. Piero, wowe rero uri umuyobozi w'abanyendu, tubwire aho ngaho muri Uvira mumaze kwakira abantu bangana bate bahunga bava Minembwe? Asante bwana munyamakuru, imbere na mbere kwanza ndabanza nkwikire Minembwe. Ugumese Gadi Mukiza Nzabineshe yavuze, ariko cyantangaje avuga yuko abantu aho bari
konti yavuze kwaravuga abantu tavuga abantu abaribo izi nimba iwe atwaye agatwara abanyamurenge gusa abandi bantu atabatwaye kuko yavuze ngo abantu abareka avuga cyane abanyamurenge bari hariya mu gasantre ari huzuye abashi ubwo none abashi nabo bamaze kugira ikibazo nacyo cyane tuvuze ejo bundi le 28 le 28 ubwo ushaka kuvuga ku itariki 28 barasha bica abantu batatu hakomereka umuntu umwe aho niho nizo mpungenge yogira ko bavuga ngo batera Minembwe ababarashe ni bande Gumino yabarashe Gumino iri hagati yari muri Minembwe rero Gumino nindi Gumino iri hari ya Minembwe a difference ya Rwanda Gumino nabo bantu bavuze izi ni batwaye abanyamurenge gusa adafaya abashi yari yabavuze ariko ntabwo yabavuze ko bapfuye ntabwo yabavuze abashi barapfuye aho barapfuye batatu kandi abakomereza barabigenda mu isoko ya Musika. Aha Gadi urimo urabyumva ibyo avuga ababashi ntabwo watubwiye ko nabo bapfuye urumva nasubije ku kibazo wari wambwiye abashi bagiye hari isoko iri ahantu kure muri ba mayimayi aho Musika ta FRDC ihari ta polisi ihari aho ni muri mayimayi abo bashi bagenda bajanye amasabune n'imyunyu kugurishayo bageze mu nzira hagati ya bariyeri ya FRDC na mayimayi naho barasiwe ejo abasirikare n'abapolisi bari bagiye gukora enquete kugira ngo bamenye abantu babarashe abariho iyo raporo yabo ntayo turaronka nje nari nashubije ko wari wabaje ikibazo ariko avuze ko ngo ari Gumino yabarashe uwo gari simbizi njega ntegereje abo twatumye ni FRDC sabanyamurenge ni polisi sabanyamurenge abo nibo bakatubwira enquete bakoze kandi baragiye ejo kandi bageze kuri terrain ngaho komeza Piero urabyumvishe yabyumvishe ko ijambo nyari mfunga cyane yari Minembwe yuko abantu bakwira imishwaro kandi Gadi mukiza nzabinefese burugumete w'abanyamurenge gusa bozo bavugira abanyamurenge ni burugumete w'ababembe bapfurero n'abanyintu abantu bose tikira cya Minembwe hariho abantu bageza Rurenge bona abantu byo kumugira abantu bari iriya za Rugezi bari za Mirimba abenyo iriya komine yiwe idashikiriye hako abantu be bahungiriye abantu bari ino uruhande rwo mu Mikenke abantu bavuye Karindi barazamuka bajiya gwisankuku yose yuzuyemo abantu nubwo abantu batuyeho nabi hako aho hose yagiye avuga gusa ahantu hari abanyamurenge hako sico kibazo warumbarije bwana munyamakuru ni jewe ndavuga hejuru ya Uvira hano Uvira buri munsi turi mu kwakira impunzi bamaze kwaregistre 2,200 z'abanyamurenge n'abandi n'ababembe barenga 600 niho bantu bamaze kwakirwa hano ariko ntafashanya barabona hano haruguru mu bijombo muri gurutema ya bijombo niho hubutse kandi imigwano iyo migwano yubutse ejo bundi ku munsi wa gatatu niyo migwano yubutse itewe na mayimayi umwe warututse iriya mukirira w'umubembe niwe wateye atwika amazu y'abanyamurenge nta bantu bari bakirimwo ngo ayatwike Gumino nayo itarareba neza ngo irebeshe ibintu yamegenda itwika amazu y'abapfurero n'abanyintu ariko abantu bo mu ijombo abanyamurenge n'abanyintu n'abapfurero bose bari batuyeho kimwe probleme gusa bari bafite n'inka gusa zazo zibwa na Red Tabara iriya mukirira so muri Fred Tom brevement nkayo nyakubye bwana munyamakuru hanyuma utubwiye yuko Gumino ariyo yagiye igasa nkaho yihora kubyo abamayimayi bari bamaze gukora none hariya mu bijombo nta basirikare ba Kongo bahari Kongo nimba tadufa twese ni Kongo yadutereranye hariya mu bijombo harimo udusirikare hamwe bita ngo Magunda abasikari batorenga 30 kandi hakaba niko kuri 4 km uvuye Kagogo hariya mu bijombo centre naho hatewe n'ubu bari kugira ubu amazu y'ihasha
ejo niho amazu yahiye, amazu yo ku banyarusuku, amazu hariya ku mashuri, amazu yo mu Shenge, mu Rwero n'abandi, amazu hariya mu Kanyaga na Cyanzovu zose zimaze gusha n'amatungo yose bakayasahura. None atwikwa n'abande, asahurwa n'abande? Abagwanaga hariya gani nibishamu na gumino, ariko nabwo sibararwana barishamiranye gusa, nuko gusa Mayimayi bari tusiya izo mu Bembe yaje bateranya gumino no aho yagize ngo bazirere imenye wateye arinde itangira gutwika amazu, aho abo Babembe bari baturutse mu Kigira yatwitse ku banyarusuku, abantu bari batihari ku shuri aratwika, abo ngitondo bazinuka batwika amazu y'abaturage n'ibitungo imwe barayisahuye, ariko abandi Babembe nabo bateye kusanga basoba n'inka z'abanyamurenge barazijana. Hanyuma aho ngaho muri Uvira uri ho hameze hate, kuko Gadi yatubwiraga ko hari abantu bahungiye? Uvira impunzi gusa ziva mu Minembwe zihuye, niko yakubwiye nkaha kuri Kadesevuye n'abandi bagiye baba mu mazu n'ibyo bita mu Gifaransa maison d'accueil z'abantu bahungiraho nyine, kandi ntafajanyo bafite ihagije, ari akabonije gusa kamwe kandi ko bafata anshaje abaheza amafariko nabo bitabahagije cyane, abanyamurenge nabo bahawe, ariko abandi ntabwo barabaheza ngo basa ko bagira itase kubashaka kugira ngo babare ibibazo bahemeye. Reka rero noneho tujye Kinshasa turi kumwe na Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo, wowe uri umushingamateka, ukaba ukomoka muri kano karere ka Minembwe karimo karavugwamo izi mvururu. Uretse kiriya kiganiro wahaye abanyamakuru i Kinshasa, urakora iki aho ngaho mu nteko nshingamateka kugira ngo usabe yaba inteko nshingamateka yaba leta kugira ngo baze kugarukira kuri aba bantu bari Iminembwe? Ijambo rya mbere, ngewe nkomoka imurenge mu Minembwe uko bivuze, no mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko nkaba naratowe n'amoko yose. Mu bantoye harimo abapfurero, harimo abanyintu, harimo ababembe, harimo n'abanyamurenge, ndetse n'andi moko atuye Uvira adakomoka muri teritwari ya Uvira. Niyo mpamvu nkomeje mvugira amoko yose, niyo mpamvu ngewe mvugana na leta, niyo mpamvu niyatake kuri leta, kuko leta ariyo igomba gucungira umutekano amoko yose. Ijambo rya kabiri, ngabambwira nanone amoko yose ko agomba kumva ko adagomba gushukwa, cyane cyane abapfurero n'abanyintu n'ababembe badashukwa n'abamayimayi basanzwe mu ishamba, basanzwe barwanya andi moko, basanzwe barwanya leta, bafite gahunda zabo bashaka kubashyiramo ndetse no kubikorera ishyano. Nkababwira ngo bave muri biriya bintu, bitandukanye nabo. Nibatabikora hazaba ingaruka byanze bikunze, kandi zizaba kuri bose. N'ubu zabaye kuri bose, nubwo abanyamurenge aribo babaye cible, aribo ayo magroupe armé aribo ashaka gusenyera no kwica no kuvana mu gihugu, ariko n'abandi ntibaguwe neza, n'abandi ntibarya ngo baryame, ntibaryama ngo basinzire, ntibarya ngo banuze, nabo barahunze, nabo hari ibyangiritse nubwo bitangana n'iby'abanyamurenge. Niyo mpamvu rero twebwe gahunda dukomeje niyo kuganira na leta. Icyo nakubwira nuko abashinga amateka twaraganiriye, n'ejo twakoranye inama abashinga amateka bakomoka muri Sud Kivu bose ko ari 32, tumaze gukora inama zigera kuri 3, kabasobanurira ngabaha amakuru yose uko ameze, kababwira ndi mureke dufatikanye duhaguruke dutabara abantu, dutabara igihugu, kandi tubwire leta ihagarika iriya ntambara. Leta niko kazi kayo, ni igomba guhagarika intambara. Muri urwo rwego, mbere yuko dukorana n'abandi badepite bose, twebwe twarahagurutse, twavuganye na komanda wa operation uri mu Minembwe, twavuganye na komanda secteur uri Uvira kenshi cyane, twavuganye na komanda region uri Bukavu kenshi cyane, twaranabonanye na gouverneur, twabonanye na ministre w'ingabo uhari n'uwari uhari uwavuyeho, twabonanye na ministre w'ubutegetsi bwo mu gihugu wa interieur uhari ubu nyine n'uwari uhari imbere, twabonanye na perezida w'igihugu, umukuru w'igihugu twaramubonye, twaranamwandikiye inzandiko nyinshi, ngewe ubwanjye nk'umudepite na communauté yaramwandikiye, ariko twaranamubonye.
twabonye umukuru wa MONUSCO uriya mudamu userukira umuryango w'abibumbye n'abamwungirije. Bivuga ngo abo nabo mvuze muri make, ariko twabonye abarutabo, hari abashinga amateka twabonye, hari abandi ba ministre batarebwa n'ibyo cyane cyane twabonye. Dusobanura kiriya kibazo twinginga ngo nimuhaguruke muhagarike iriya ntambara y'aba mayimayi bagiye gusenya kiriya gihugu. Ariko kugeza ubu ntabwo twabonye ko abantu babishizemo imbaraga nicyo nagira ngo nkubaze rero, iyo abo bose turondoreye kuva ku mutegetsi wa hariya muri Kivu y'Amajyepfo kuzamuka kugeza ku mukuru w'igihugu, iyo mubabwiye babasubiza iki? Nk'umukuru w'igihugu yaratubwiye ko ababajwe n'ibyo bintu kandi ko agiye kugira icyo abikoraho. Hari amadesiziyo yafashe turayumva cyangwa se turayabona, ariko mwishirwa mu bikorwa by'ayo madesiziyo ugasanga abagomba kuyashyira mu bikorwa uko ndekereza, kandi ndatekereza ko ntibeshye nibo bari mu mugambi wo gusenyera bariya abantu. Banza utubwire ayo mabwiriza, izo ngingo yafashe nizihe? Ingingo yafashe yatanze ordre ko hoherezwa ingabo zagombaga kuva i Bunia n'izindi zagombaga kuva muri Plaine de la Ruzizi zikajya mu Minembwe gutsimbura izari zihari zagombaga kuvayo. Izo ngabo izagomba kuva i Bunia n'ubundi ziragerayo, kandi ashize ukwezi kurenga twarabonye umukuru w'igihugu. Abagomba gukora ibyo bintu ni umukuru w'ingabo n'umwungirije bakoranye na komandareje n'abandi basirikare wenda na ministre w'ingabo. None indi decision yafashwe buretse gato kuri iyo ngiyo ko watubwiye ko mwabonanye n'umushikiranganje w'ingabo, wewe mumubwiye nk'icyo kibazo abasubiza iki? Icyo gihe yatubwiye ko arimo abikoraho, ndetse mu nama ya leta yavuze ku kibazo cya Minembwe kandi ko ashakisha uburyo ngo izo ngabo zigende. Ariko hagati aho ukwezi kurashize kandi intambara zikomeje, abantu bapfa, amazu asenywa, abantu bari ku musozi, inga zinyagwa. Numvise mu byo Gadi yavuze atabyibutse wenda kubivuga, hamaze kugenda inka 35,000. Uribaza inka 35,000 aho zihagaze mu Rurenge n'Imirimba n'ahandi, zimwe barazitunze, izindi bakomeje kumanuka bajya kuzigurisha, izindi bari mu kuzigabana mu masecteur, bakavuga ngo secteur runaka ya leta ngo babahaye inka 800 n'igihumbi, ngo secteur yindi babahaye. Ni bande bazigabana ubwo? Ni bande bazigabana ubwo? Izo secteur zose mvuze n'iz'ababembe, secteur ya za Mutambara n'izindi bakazigabana. Izindi barazitunze, zitunzwe n'abapfurero hariya za Mirimba ni Rurenge, barazifite, birazwa aho ziri na leta irabizi twarayibwiye. Hanyuma watubwiye ngo hari n'indi ngingo ya kabiri yafashe, ni iyi? Indi ngingo yari yatubwiye ko afata nuko ingabo zari mu Minembwe, hariho regiment, ni ingabo zari mu Minembwe zazicunze, mbese twibwiraga ngo zicunze umutekano, zigomba kurwana n'abantu, nubwo zitanarwanaga cyane, ngo batubwira ngo ntibahawe ordre yo kurwana, ngo ntibahawe uruhushya rwo kurwana. Ariko tumubwira ko izo ngabo zitagomba kuhava, izo kuzisimbura zitarahagera. Ariko izo ngabo barazihagurukije inzira bwije, ahantu hari intambara imeze gutyo, yasenye ibintu bingana gutyo, barazihagurutsa bazohereza ikalemi hatari intambara, hatari urgence na busa. Izo kuzisimbura zo n'ubu ziracyategereje izizo zisimbura. Muri make ingabo ziri Bunia zagomba kujya mu Minembwe, zitegereje ngo izizova ikindi kuza kuzisimbura ngo zikabona kujya mu Minembwe. Ariko izo kuva mu Minembwe zo zimaze ibyumweru nka 3 cyangwa 4 ukwezi zaragiye, kandi ariho zasize hari umuriro waka, amazu yahiye, abantu barimo bapfa, barazihavana. None ikibazo rero ndimo ndibaza hangaha nicyo nashaka kugira ngo utubwire, kuko Gadi yatubwiye ko ikibazo bibaza n'ukuntu babona ibyo bikorwa birimo birakorerwa abanyamurenge, hanyuma ziriya ngabo ziri hariya Minembwe zihari ntizigire icyo zibikoraho. None nkamwe mwebwe muri aho ngaho Kinshasa, iyo muvugana n'umushikiranganje w'ingabo, ababwira iki kubyerekeranye no kubona ingabo ziri hariya nta kintu zirimo zirafasha abantu barimo barasahurwa nk'uko abandi bakicwa? Amagambo 3 wenda yo kugusubiza. Ijambo rya mbere, hari abo mpamagara bambwiye ngo umuhana runaka urahiye barawuteye, bakaguhamagara wumva amasasu, wumva abantu baboroga bahunga,
ugahamagara umukuru w'ingabo cyangwa se ukuri ingabo runaka akakubwira ngo nibwo bwa mbere abyumvise ngo ntabwo yari yamenye ko ahantu runaka hatewe. Bimaze kumbaho nka 4-5 uhamagara umusirikare w'umujenerale akakubwira ngo ntabyo yari yamenye. Reaction ya kabiri arabubwira bakakubwira ngo koko barababaye bababaranye namwe ngo reka barebe icyo bakora. Reaction ya gatatu arabuhamagara nguriya komandare jo uri Bukavu akakubwira ngo no nguya ni intambara y'amoko ngo ntabwo abasirikare ngo boyirwana ngo biragoye ngo none ngo bari muri sensibilisation. Naramubaje ntariko wa mugabo urasensibiliza abantu baza gutera abandi bitwaje machine gun ubasensibilize gute? Ko sensibilisation iba nyuma y'intambara yahagaze urabikora ute? Nagaze naho namubwira ndi njewe ndabizi ko atari intambara y'amoko. Aba mayimayi nubwo bakomoka mu babembe ariko ndibakora intambara mu izina ry'ababembe. Nubwo hari ababembe bashaka kubirekupera ngo babigira ibyabo baribeshya, ingaruka zabyo zizabagarukaho kandi batazi niyo byateguriwe. Ariko kandi kamubwira ndi ni intambara y'abamayimayi bari basanzwe bafite ibirwanisho barwanya leta bika abantu bafite imigambi mibi yo gusenya. Ntabwo ari intambara y'amoko kuko nubu amoko yaragihungira hamwe. Abo Uvira kurumva bahungiye hamwe, Ibaraka hari abantu bahahungiye, mu Minembwe kugeza ejo bundi hari ababembe n'abapfurero bahungiye mu mihana y'abanyamurenge bari baturanye muri iriya mihana batuye mu makanisa yabo no mashuri yabo. Bibereka ko ntabwo ari intambara y'amoko. Kugeza ejo bundi abamayimayi bababwiye ngo nibahaguruke bava muri Minembwe bagiye kuza kuyirasa, nibwo bagiye abapfurero n'ababembe bahaguruka muri Minembwe barahunga. Ariko bagenda basezeye bagenda babwiye bagenzi babo inshuti zabo bati turagiye ariko ni mayimayi yatubwiye ngo tugende ugiye kuza kubatera. Bigaragara ko si intambara y'amoko, ni intambara y'ikirere niba atari y'amoko. Intambara y'amoko ntabwo ababembe bose bagiye inama, nubwo harimo aba extremiste n'abagizi ba nabi bari muri bo, ariko ntabwo ababembe bose bagiye inama ngo bakore referendum ngo bita abanyamurenge. Ntabwo abanyintu bose bagiye inama ngo bakore iriya ntambara. Ntabwo abapfurero bose bagiye inama. Hari n'abatabishaka, hari n'abatanga amakuru batabishaka badashaka iriya ntambara kandi bazi ko ari mbi kwizanagira ingaruka ku bantu bose. Barahari benshi cyane. Niyo mpamvu mvuga ko intambara y'amoko. Ariko sasa bari abasirikare na leta icyo nje mbabwira ndababwira ndi nubwo yo bari intambara y'amoko kandi sinjye yubivuga n'abandi bose dukorana iyo mirimo yo kuvugana na leta niko babivuga. Nk'abanyamurenge bose twajanye kubona president, abagabo bose twajanye no kubona abo bandi bose twarababwiraga tuti nubwo yo bari intambara y'amoko turabizi ko atariyo, ariko nubwo yo bariyo ninde wundi uzoyihagarika atari leta? Ni leta igomba nanone guhagarara hagati y'ayo moko ikavuga ngo intambara ihagarare kandi uzongera gutera uwundi njyewe nzamurasa nzamurwanya. Tuvane mu gihirahiro rero niba atari intambara y'amoko none ni bande barimo barateza intambara rero? Imitwe yitwaje ibirwanisho mayimayi ntabwo itangiye none. Iriya mayimayi yari igiye gufata Uvira kubera iki batarasha ababembe bose ngo amayimayi ya Yakutumba yari igiye gufata Uvira. Bakoresha intwaro zikomeye ndetse n'indege z'intambara barasa mayimayi, ariko ntacyo batwaye ababembe nubwo iyo mayimayi ikomoka mu babembe. Mayimayi z'abapfurero zihora ziza gutera Uvira zikarasa zigafungira imihanda ya plaine ni mayimayi zikomoka mapfurero. Ariko ntabwo leta yarasha abapfurero ngo ba mayimayi araba n'abapfurero. Niyo mpamvu ngubwira ko hari itandukaniro ry'imitwe y'abamayimayi yitwaje ibirwanisho nubwo ikomoka mu moko, ariko samoko yose yagiye inama ngo kuri intambara. Nubwo ubu ngubu abantu benshi bayo moko bakurikira ideology y'iyo mitwe, ariko samoko yose muri ayo moko hari abantu badashaka iriya ntambara ndetse bashaka n'ukuntu bayihosha no kuyirwanya. Reka noneho iki kibazo tukibaze na Nyamombeza Ombe, wowe uri muri Finland. Umaze kumva ibyo Gada avuga, umaze kumva ibyo Pierre avuga, wumvishe n'ibyo Moise avuga, ibi byose wowe bikusanyije urumva ukuyemo iki kuko urahitabiriye wowe? Icyo kibazo ni ikibazo kitoroshe kugisubiza, kiragoye, ariko kugorana kose nuko wenda abantu baba bashaka kugira ibyo bumva n'ibyo badashaka kumva, abandi bakagira ibyo bashaka kuvuga n'ibyo badashaka kuvuga. Icyo nshimye cyo nuko uko duhuriye muri iki kiganiro twese duhujwe
n'ijambo rimwe ryo kwamagana ibiri kuba mu misozi y'Iminembwe, ibiri kubera mu nkengero zayo n'ibiri kubera ahandi hose mu gihugu hari kubera ibisa n'ibyo ngibyo. Nakurikiye abo bavandimwe nk'uko urondoye amazina yabo, ariko rwose iyo urebye nk'uko bagiye barondora abari kurwana n'abari kugira gute, urasanga bose ibiri kuba babifitemo uruhare. Nshimye ibyo Honorable Moise avuze byiza byo kwamagana ibiri kuba, gutabaza amahanga yose kwahaguruka, intwaro zigahaguruka zikarwanya ibiri kubera hariya kugira ngo abavandimwe bongere babeho mu mahoro, batunge batunganirwe. Nta muntu uwaremewe kwicwa n'undi, buri wese afite uburenganzira bwo kubaho kandi akabunganya n'undi. Ariko rero munyihanganire rwose, dore ko sinzi niba mwumvise aho natangiriye. Navuze ati hari abantu badashaka kuvuga ibyo bakabaye bavuga, n'abandi badashaka kumva ibyo bakabaye bumva. Izo ntambara ziri kubera hariya ni intambara z'amafuti zifite inkomoko ndende. Iyo abantu bari kuvuga iki kibazo, ku bwanje njewe njambona ikibazo bagica hejuru aho kugira ngo bakije mu mizi. Burya inkomoko za ziriya ntambara, nashimye cyane yuko nubwo Gadi na Karura batangiye bashaka gusa naberekana yuko ari intambara z'amoko, nshimye yuko Honorable Moise arangije avuga ati nta ntambara z'amoko zirimo hariya, kandi uko niko kuri. Ziriya ntambara ziri hariya zifite abaziri inyuma, abagaragara n'abatagaragara. Abo ni bande rero? Noneho nyitondere mbere yuko ngera kuri icyo kibazo ndakigusubiza muvandimwe. Ziriya ntambara zifite inkomoko ndende kuva za AFDL zinjira muri Kongo, zikabyara za RCD Goma, sinzi za RCD Kisangani, ku buryo munyihanganire rwose ndasaba umuvandimwe Moise nyumve ko na mbere hose ibyo bigitangira iyo baza kumva inama bagirwaga n'abari bamaze kubibona, tuvuge nka ba Muzehe Noke Ruberangabo. Burya hari ibindi bakabaye barakoze icyo gihe maze bikaramira ibiri kuba iki gihe. Ati kubera iki RCD Moise Nyarugabo uri kuvuga azi ibyo yakoze muri izo nzira zose yavugaga, za Baraka, za Fizi, aho hose arabizi ibyo bakoze, kandi ibyo bakoraga RCD abantu bose bari bazi ko RCDJ izanywe n'Abanyarwanda. Ariko urimo uratujyana kure cyane Nyamombeza, urimo uratujyana kure cyane. Ubu ngubu nta RCD irimo hano, ubu turimo turavuga ibintu birimo biraba Iminembwe. Ubu ngubu ntutujyane kure cyane. No, sinkujana kurereka ndirangize basibyo wari uvuze. Ariko noneho ibyo ndi kuvuga izo ntambara, kugira ngo nce make ntajya muri ibyo byose nari ntangiye kuvuga. Izo ntambara zabaye zizanywe na ba Moise Nyarugabo, zifite ibyiza zazanye zikagira n'ibibi byazanye. Muri ibyo byiza zazanye nuko Moise Nyarugabo ubu ngubu ari kuvuga ari umushinga amateka yicaye i Kinshasa. Azarias Ruberwa ari kuvuga yarabayeho perezida w'igihugu, bari muri guverinoma ya Kinshasa. Ari kuvuga ubwo ba Alexis Tambwe Mwamba n'abandi babigizemo uruhare. Ari kuvuga bose nibo basangiye ibyo byiza byaturutse muri izo ntambara z'amafuti bashoye, zikaba arizo ziri gutera ingaruka uyu munsi. Noneho ibibi by'izo ntambara, abo ba rubanda rwa Giseseka ubu ngubu sasa nibo bari nibyo bibi by'izo ntambara. Ibyo biri kubera Iminembwe ubu ngubu, kuko abantu iyo bari kuvuga ngo nawe urabyumva babyivugiye ati Abanyamurenge barahungana n'Abafuriro, Abafuriro barahungana n'Ababembe, Ababembe barahungana n'Abanyinga. None ikibazo mwareke kugica hejuru umuvandimwe ko mwebwe muri Sirutere n'ukuri mukuzi mukakuvuga. Ako nukuhe ni kuri nukuhe utatubwira? Ukuri hariya nuko byaba abo bagumino baba izo mayimayi bafite ababari inyuma, kandi ababari inyuma bari mu nzego za politiki, baba bari muri Kinshasa, baba bari mu bihugu duturanye nabyo. Ibyo birazwi, aho kugira ngo abantu baje ariko abantu bazakikira ukuri amaze bagire ngo so nibareke ariko niba wumvishe neza, yaba Gad yaba na Piero
babivuze neza yuko muri iyi mitwe irimo iratera ntabwo harimo aba bamayimayi gusa b'abanyekongo, harimo n'imitwe y'abarundi, bavuze Red Tabara hamwe na FNL, izo bazivuze. Izo Red Tabara iyo urebye neza na za FNL ziri aho ngaho zitorezaho, benshi muri bo babanje guhungira i Rwanda, bahungiye i Rwanda, bava i Rwanda niho baje muri Kongo, aho ngaho amazina yabo murayazi, sinje ubivuza, asanzwe avugwa ku maradiyo yose arabizi. ngo ayo maradiyo arabizi, ariko na n'ubu ngubu twagerageje gushakisha Red Tabara kugira ngo ishobore kuba yaza mu biganiro byacu, ntabwo twari twababona. No muri iki kiganiro mbere yuko ngikora nakomeje gushakisha uburyo nababona, ntabwo ndababona, ku buryo ibyo ngibyo uvuga n'ibyo abantu bavuga, ariko Red Tabara ntabwo ibyo ngibyo byemera. Oya, barahunga ibyo bazi, kuko bazi yuko nibakwegera nibakwitaba urababaza ibibazo maze babura ibyo basubiza. Erega ni nka kwa kundi, niba wibuka neza hari ikindi kiganiro wigeze uduhereza tuvuga kuri iki kibazo cy'iminembwe, cyari kirimo n'umuvugizi wa RNC witwa Jean Paul, nawe yaraguhakaniraga umubaza ati ko RNC babavuga ko RNC nayo iri hariya, yarakubwiye ngo oya, ariko ibiri kubu ngubu isaha tuvuga nibyo biri kubera aho ngaho, byaba RNC byaba RDF byaba bose babifitemo uruhare aho ngaho. Ariko RNC irabihakana na n'ubu. RNC irabihakana se? Erega ibintu birakurikirana. Bariya ba Majoro Mudatiru, nibari Habibu Mudatiru bafashwe ejo bundi, niba barakurikiye batangira kuburana ivyo bariko baburana mu nkiko z'u Rwanda, ese ntibari batangiye kubishira ahagaragara? Ariko RNC irabihakana, iravuga ko atari abayo. None uragira ngo izavyemere se? Izavyemere? Erega n'u Rwanda ntiwigeze rwemera ko ruba muri Kongo kugeza rufatiwe akaboko mu gikapu. Ngaho reka tujye noneho hano kuri ibi birimo biravugwa iminembwe. Wowe uravuga ko ari abari Kinshasa, hari n'abari hanze. Wowe ibyo ngibyo bimenye gute? Ibimenyetso ufite nibi? Ibimenyetso se ni byinshi. U Rwanda kuva rwaza muri Kongo rwavugaga ko ruhiga imitwe irurwanya ngo barashaka umutekano wa Kongo. None uyu munsi urumva nanone Tshisekedi nawe Tshisekedi n'aba muri inyuma ni inama bahuje na Kagame ngo bagiye kuzana nanone ingabo z'u Rwanda ngo zize kurwana mu minembwe. Ariko ibyo urimo uravuga, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo witwa General Leon Kasongo ibyo ngibyo yarabihakanye. Niba unashaka reka mbanze nkumvishe ibyo arimo aravuga, hanyuma tugaruke kuri icyo ngicyo urimo urashaka kwemeza. Ubwa mbere hoho ntikigeze kiba ikibazo cyo kuvuga canke gutegekanya kwinjira kw'inteko mvamakungu ku butaka bwa Kongo, ahubwo ni ikibazo cyo guhuriza hamwe kuga guhanahana amakuru kugira ngo turonse akaryo buri gisirikare cose kigakorera ku butaka bwacu mu kurwanya umwasi dusangiye ari we migwi yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iteje umutekano muke ku butaka bwa Kongo no mu karere. Bazoba bari gute ku butaka bwabo? Mbega ni kumbibe bizoba bigamije iki? Igisirikare cyose kizoja ku rubibe ahantu hazwi neza. Ivyo bisirikare rero bizokorera rimwe n'igisirikare ca Kongo kizoba kiri imbere mu gihugu. Abo bandi nabo hirya no hino baze barahiga bakikuza abansi kugira amahoro abe ukuri kwamye, yaba mu buseruko bwa Kongo canke ahandi hose mu karere. None nukuza yuko iyo migwi yindira muri ivyo bihugu? Intumbero suko iyo migwi itararenga urubibe. Intumbero nuko atamugwi n'umwe witwaje ibigwanisho uzosubira kurangwa ku butaka bwa Kongo. Amahoro azoca asasagara ku buryo amahera yokoreshejwe mu bikorwa vya gisirikare azoca akoreshwa mu gutsimbataza amahoro, iterambere hamwe no kubaho neza kw'abanyagihugu ba Kongo. Ingabo za FARDC mumaze kugira ibikorwa byinshi kuri izo mpamvu nyene. None umuntu yovuga yuko mwikoze ku ngabo z'amahanga kubera byabananiye canke?
mupfasoni twamye turangura ibikorwa vya gisirikare nk'abakunda igihugu cacu kandi wacu atawe dufashije ntama nabivuze igisirikare cacu ubu kiri mu nzira yo kwisononura ubu turi igisirikare kigenda kiraba icumwuga uko bukeye uko bwije ibaze ko igisirikare cacu ubu biharugwa mu bisirikare 9 vya mbere bihagaze neza muri Afrika ubu turiko turarangura ibikorwa vya gisirikare imayango muri Mayeni twenyene kandi bikagenda neza twaruguruye nk'ibarabara Mbau Kamango ryari rimaze hafi imyaka 2 ridahita twaragihuguruye ubu ruja n'uruza rurahari igisirikare ca Kongo kigo kirarangura ibikorwa muri Kivu ya ruguru hari igirucuru twaratujije abantu mwebwe nyene muzi dufashijwe n'abanyagihugu twaratoye ibigwanisho mu mazu y'abantu aho twovuga nk'inzu twatoyemwe ibigwanisho 15 ivyo vyose twabifashijwemwe n'abanyagihugu kuko batanguye kwizera igisirikare ca Kongo muri Kivu ya ruguru ni yepfo twarahakoze ibikorwa vya gisirikare vyatumye dufata abakozi b'iterabwoba indwi barondegwa mu bihugu bimwe bimwe vyo mu karere ivyo bikorwa rero turavyikorana kuko tumaze kubimenyera rero mu kurondera uko gukorera hamwe ubwa mbere bwo womenya ko tutari abambere babikoze ikindi naco nuko turiko turashira mu ngiro ivyifuzo vya politike vy'abakuru b'ibihugu bashikirije Addis Ababa ngira ngo urabyumvishe bwana Nyamombe Zaombe uwo nguwo ni General Leon Kasonga uyu nguyu yasubizaga ibibazo by'umunyamakuru witwa Sifa Maguru wo muri Radio Okapi aho hari nyuma y'inama bagize mu cyumweru gishize aho abayobozi b'ingabo z'u Rwanda, Uburundi, Uganda na Kongo bari bateraniye bajya inama yo kugira ngo barebe ukuntu bashakisha uko baza kugarura umutekano aho ngaho. Ariko aha ngaho wabyumvishe neza ko Kasonga avuga neza yuko ntabwo aba basirikare bazaza ku butaka bwa Kongo. Iyo politike yivanze sasa n'igisirikare niho ibintu bizambira sasa. Iyo wumva ibyasubiza urumva asubiza nk'umunyapolitike kandi wari umusirikare. Ariko rero amakuru dufite njewe iyo ndi kuvugira kuri radio BBC mvuga ibyo nzasubiramo kandi ngavuga ibintu mfitiye gihamya. Ubu tuvugana nyuma yo kuvuga ubu busa yavugaga kuri radio ubu tuvugana dufite amakuru afatika yuko ingabo z'u Rwanda zimaze iminsi 2 zambutse kandi ubu ko ziri mu misozi y'Iminembwe. None ayo makuru uyakura hehe? Kubera hariya ayo makuru uyakura hehe? Amakuru turayakura erega dufite inshuti n'abavandimwe usibye mu gihugu cya Kongo tubafite no mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda ntago arizo zizi gucengera gusa ngo zo zibure gucengerwa. Ariko ingabo z'u Rwanda ziramutse zigiye zagenda ku mugaragaro kubera ko barangije kumvikana na leta ya Kongo, baramutse ari abantu bashaka kugenda bagenda ku mugaragaro. Ibyo ntibigishobotse kubera ko byaba abanyagihugu bose bazi akamaro k'umutekano, bazi ibyo u Rwanda ariko abanyarwanda bari kunyumva manze mbisegureho nuko ariyo mvugo nibaho nibumva tuvuga u Rwanda banyihanganira iyo mvugo kandi mbasavye imbabazi kuko ntabwo ari u Rwanda mba nshaka kuvuga guverinoma ya Kagame RPF, ntabwo mba nshaka kuvuga abanyarwanda rubanda rwa giseseka. None reka twe tugaruke muri Kongo kuko iki kibazo ushaka kukijyana mu Rwanda kandi kiri muri Kongo. Umaze kutubwira yuko uko wabirebaga ntabwo intambara ari y'amoko nk'uko Moise Nyarugabo yabivuze, ahubwo ko intambara ifite abantu bishi nyuma yayo barimo barabikora. Wavugaga abo ngabo b'Kinshasa, ukavuga n'abandi bari hanze y'igihugu. Ab'Kinshasa urimo uravuga babikora ni bande? Ab'Kinshasa barimo babikora nubwo bataba babikora ubu, bamwe babikora ubu n'abandi babikoze kera kose. Rega wibuke muvandimwe ko intambara iri kubera hariya ntago ari ya none. Umuvandimwe Moise Nyarugabo anyihanganire kumubwiza ukuri uyu munsi yakagombye kuzagira umunsi umwe nawe wo gusanga ubwoko akaja mu Banyamurenge akabasaba imbabazi ahereye kuri izo ntambara z'amafuti bakoze za RCD. Nanone ejo bundi yarari yakoranaga hafi n'ubu bagikorana hafi na Kabila na PPRD, bakabaye bararangije izo ntambara z'amafuti, ariko kuko arizo bariragamo bakabona ko ari byo niho bakura imbaraga z'ivyo bakora, ntaco bagombaga kuzikoraho. Uranyumva? Ubwo rero
kutangira kurasa ku bantu abatunga intoki ni kwa kundi ashaka kwiyambura amafuti bakoze muri guverinoma yabo yabanjirije n'ibyo bakoze ahubwo agatangira akabyambika abandi ngaho atari bo bakagombye kuba icyo kibazo baragikemuye na kera kose. Ngaho reka naringiye kujya kwa Gadi ariko kubera ko wakomeje kuvuga cyane Moise Nyarugabo reka bari we mpijambo kugira ngo abanza gusubize. Moise Nyarugabo, urumva ibyo Nyamombeza avuga ngo ibibazo byose bituruka kuri izi ntambara mwebwe mwateje mukiri muri RCD. Guhamagara abantu baza gusanga abashinyaguzi nta bantu babo bapfa nta bantu babo barara hanze aragarama nyine akavuga uko ashatse ni nabindenderi ntacyo bimubwiye ndabyumva, ariko icyo mubwira nacyo nabwiraga na Kaluba nigeze kumva hari akantu yavuze nagira gusa umubwire mu intambara nagapfizi katimiriza umwe nabo kazababyarira amahasha. Ikindi nshaka kuvuga nuko hari abantu basizwe n'ibihe kandi Nyamuombeza abarimo, hari abantu batazi ko intambara zabaye ariko zarangiye. Ubu hari abantu bakiri mu ntambara ya FDL, hari abantu bakiri mu ntambara ya RCD, hari abantu barwaye RCD ngaho bayirasaze. Habe niyo umubaza ngo se azashingira umwana ryari yo kubwira yo ushaka ukunda avuga agasirwa kuri RCD imaze imyaka 16 ari icyama kimwe mu byama 500 bya Kongo bija mu matora bigatorwa cyangwa ndibitorwe. Donc kuvuga ngo intambara ni RCD ni ukuvuga ngo aracyari mu bihumbi 2003 niho yasigaye, tazi ko Sun City yabaye, tazi ko imishyikirano yabaye, tazi ko amakoro y'amahoro yabaye, noneho demokarasi gatangira n'amatora akaba. Ibyo ntarabigeramo. Ikibazo ngize iminsi mbwira abantu nuko intambara zose zabayeho yaba AFDL yaba RCD twazikoranye n'andi moko, kandi AFDL umuntu wa mbere wabaye president ayivuyemo ni Laurent Désiré Kabila, ntabwo ari umunyamurenge. N'abandi bose babonye mu intebe nyinshi s'abanyamurenge. RCD umukuru wayo wa mbere yari wambaje no muri Bakongo, president wa kabiri yari Emile Ilunga no muri Katanga, president wa gatatu yari Onusumba no muri Kasai. Abandi bose abashi babaye ba gouverneur babaye ba ministre. Ikomfa nabo nuko ibibi byose n'abanyamurenge bagomba gukomeza kwishura facture, ibyiza byose bakabitwara, ndetse n'igihe intambara irangiye bagafata intebe zikomeye ngo nibo banyekongonya. Ibyo bintu bigomba kurangira. Ariko se nk'ibi ngibi yaravuze yuko ngo ukwiriye kujya gusaba imbabazi abanyamurenge kuko muri mu bateje izo ntambara, byo bivuga wiki kubasaba imbabazi abahe babisha turabazi, abanyamurenge barabazi. Nje nimba naragiye no mu ntambara, nagiye mu ntambara kubarengera. Twagiye mu ntambara abanyamurenge bageze hehe? Kubera ko atabivuze 92 93 94 95 abawubyo nibari bakera no kwisoko huzuye abantu bahunze bavuye Burundi 94 bahunze bavuye mu Rwanda, bahita babagira abanzi na leta irabaherekeza aya moko yandira bafasha. Twagiye mu ntambara kubera iki? Atari kurwanira uburenganzira bwacu, atari ngo turenze izuba. Twe ntabwo twagiye mu ntambara ari ugushaka pouvoir nk'abandi bagenda ngo baje kuba ba president. Twagiye mu ntambara tutagira uruvugiro, byaranditse ngo nta munyamurenge ugura parcelle muri Uvira, birasinywa, inzandiko zirahari. Murumva rero yuko mbaciriye hagati Moise Nyarugabo atarangije kuko isaha itugereyeho hagati mu kiganiro. Bibaye ngombwa rero yuko iki kiganiro ngicamo ibice bibiri, igice cya kabiri mukazacyumva kwa gatandatu utaha. Nisegure kandi ku murongo wa telefone wa Piero Kaluba utarumeze neza, ncumbike mbararika yuko abafite ibitekerezo baba bihanganye tukazakira ibitekerezo ari uko ibiganiro byombi bimaze guhita. Ndangize kandi mbabwira yuko abakurikirira iki kiganiro ku rubuga rwacu rwa interinete bashobora kumva Imvo n'Imvano bakoresheje podcast, bakanda kuri Apple Podcast bagashobora kucyumva. Mwari kumwe na Fenenga Kwaya, basigire aka karirimbo yaramenje ka Kidumu. hamwe hasigaye Yesu Kristo bisigaza bidukorera. Kora subscribe ku Murage TV ubona amakuru y'iwacu. Kora subscribe ku Murage
Umurage TV ubona amakuru y'iwacu Umurage TV waje ukenewe Umurage TV televiziyo yacu Umurage TV waje ukenewe Umurage televiziyo yacu